Dobrodošli u Sokobanju, jedno od najlepših mesta u Srbiji, poznato po svom zdravom vazduhu, predivnoj prirodi i bogatoj istoriji. Ako tražite savršeno mesto za odmor, Sokobanja je idealna destinacija za vas. Naš sajt Sokobanje vam omogućava da rezervišete smještaj u Sokobanji po najpovoljnijim cenama. Ali to nije sve. Rezervacija smještaja preko našeg sajta može biti jeftinija i do 20% nego ako rezervišete preko Bookinga ili turističkih agencija. Zašto je to tako? Naš sajt Sokobanja omogućava vam da direktno kontaktirate vlasnike smještaja bez posredovanja Bookinga ili turističkih agencija. To znači da nema dodatnih provizija, što rezultira u nižim cenama smještaja za vas. Ali to nije sve. Kada uštedite novac na smještaju, imate više novca za istraživanje mesta i uživanje u njegovim znamenitostima. U Sokobanji ćete pronaći mnogo toga što vredi posjetiti: planine, reke, jezera, banje, restorani i druge atrakcije koje čekaju da ih otkrijete. Dakle, ako tražite najbolju ponudu za smještaj u Sokobanji, posjetite naš sajt Sokobanje. Ne samo da vam nudi najpovoljnije cene smještaja, već i uštedu do 20% poređenju sa rezervacijom preko Bookinga ili turističkih agencija. Rezervišite smještaj danas i uštedite novac za istraživanje ovog predivnog mesta.